Nō reira whiti te kau mā rima tāngata I mate I te rā kotahi I haina I te mate nei I te coronavirus. Ke eka I te tatauranga mō te hunga kua mate I tēnei mate wiri nei ki te toru rau ono te kau mātahi. Nō reira, toko maha ke kua mate I tēnei mate, I era I mate I te mate SARS I te tau 2002 me te tau 2003. Kia tahuri ake tātou ki te wāhi e kia ne ko haruru tata ana ki Waitangi, kei reira a tākuta Lānsau Sullivan e tatari ana ki te korero kia tātou, ko ia I haina I ngā wiki tata nei. Nō reira, e te rangatira, e te tuakana, tēnā koe. Oh, sus, tēnā koe, brother. E hoa mihiana ki a koe, he hanga korero o te wā mo te coronavirus? Oh, look, you know, for me, Scotty, this has been overhyped by the media. The impact of the coronavirus on the world is excessive, I think, and I think it's been driven by the media. I don't buy into it myself. Nō reira, hea o tohu ki ngā hapori Māori? Well, look, you know, it's always going to be about, kia matara, kia whakapakarito tinana, kai pai, aukati kai paipa, me ratu o ngā āhuatanga hauora pai. But for me, I think there's a lot of concern around some of the prejudice that this frenzy that's created around the world is starting to impact on, particularly Asian people. E mea na koe kei te whakamōmona te hunga pāpā hoi ngā kōrero kino mō tēnei mate? Aroha mai, no, Scotty? Kei te whakamōmona, kei te ki te hunga pāpā hoi he tino kino rawa atu tēnei mate, engari e mea na koe kāri te pērā rawa te kino? Look, the current death rate in China from the coronavirus equates to one person per day dying of coronavirus should it come here and be as well penetrated as it is in China. At the moment, 13 people die a day from smoking-related diseases. I think this is taking the government's attention away from a greater pandemic that exists among Māori in New Zealand, and they shouldn't be distracted from that. Pātai whakamutunga ki a koe te tākuta kua katia e te kāwaratanga ngā tatau o Aotearoa ki te hunga e hara mai ana I haina ki konei, pe heo whakaaro ki tērā? Well, I'm not particularly sure that excluding Chinese citizens and allowing people like me or Chinese-born New Zealand residents to be able to come back in is a good and scientific solution. I mean, what stops me carrying a virus that apparently is so contagious that, in this day and age of jumbo jets, we would expect to see penetration of this, quite quickly around the world. I mean, 17,400 cases around the world, 350 odd deaths. It's a 2% death rate. It's still far less than some of the other infections that we see, particularly affecting third world countries. E mataku ana koe kei tai mai te mate nei ki konei? Ka hori. Kei konei tininga mate kei rungi tātou I tēnei wā e Scotty. Ko tōku inui, ko tōku karanga ki te kawana, me āta titiro ki tō tātou backyard, and me whakatika tērā. Tēnā koe, te tākute, te tuakana, Lance mihiana ki a koe, hoa I tō whakawātea mai a koe ki te karare tēnei rā. Kia ora rā.